at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo.
grasyang bengi po kayo, kaluguraming kakrusada. Malaos kayo po katang programang krusada, 75 years full of grace. At ngayon pong kabingyan na iti, ating tapong metong bisita, ating bisita tamo po, metong niya po kareng, po tapong paglokong ko po rin ngayon nakalapari, dito mag-aral. O, sabi ko, kagaling nyo kasi, yan, mag-aral ko pa. Ay ba, naman minsan sabi ko, naku kasing kabobuhan na ako, mag-aral ko pa. Dito nga po kareng, pegaral o mag-aral, bahan kanta po makapag-contribute la pa pong dakal, kingi katang balayan, kaya naging San Fernando. Amang magpakilala ko po. Maya Pabengi po, kaluguran kong kakursada. Father Justin Gatos po, ing Assistant Director na ning Social Action Center of Pampanga o SACOP. Ba't na ako mong, nung ngayon nila kanyan, ako ba't na ako po last year. Nang pag-aralan mo, Father? Kay po, Masters of Development Management. Magpa-develop ng subdivision? Bali po, Mga Father. bali po, bala mo part na ning ang thinking SACOP na yung social issues, so yung social development, din pakakalulo, makanano talang serve masalese, makanano tamong makapagsuyong mas migit masalese through social development ng kakatamong lipunan. Iya po yung pinag-aralan. Maliban kanta mo nga, akakit ko tingga naman susulat kay Maya Pabalita. Opo. Contributor ka ba? Contributor po since 2013. Bayok pa migpari. Papari kanta na. Bayok pa po pari. Pero atino sa seminaryo kanta. Ala pa po, 2015, nagpaalam ko po ka nga pong dong ang poking rector me. Sabi da, basta maka-store booking kaya kang formation, pwede naman sundo mo okay. Ante mo ita, sunilo ka Maya Pabalita. Apo foresee mo na kanta na maging pari ka, di ba? Bisa na ako po kanita mo naman. Siguro po, dake na nanita na ma-inspire ko po kaya kayong kaparian na mag-homily. So hanggang ako itang detang inspirational articles, detang kanakong pamigunam, ila mo naman susulat ko Pero po kanita. specifically ka nga pong solatan eh. Ka nga pong Oling sol. pares besme. Maging pares presmia po that time, kaya po mas sinibol yung bokasyon. Okay. Pero itang initial, sabi mo po niya minsan commencement, baka na mag-start from an ambition. Ano ang ambition mo dati? Pari talaga. Kaya bene po ita, pero yung piyakang bubisak po antang maging pilot. Pilot. Bisak po sula po. Oneng. Yung pong, syempre po, may palalam, makanyan. Kaya may makanyan. Ano ka wali height? Joke mo. Marami man ataking height yung pilot na. Ala. Aten? Ako balo. Tapos makasalamin ka pa. Basta bisa ako mong sula po kanta, magbilib ko karenking kain na. Di magpa-sula pong eroplano. Pero kaya rin na po nita, bisa ko po mo naman turo. Ang pong bisa ko mo yun naman, metong mo naman kareng bisa kong maging, detang bala mo, Drew Arellano, detang public journalist, makanyan, detang mag-feature kareng may ilawang lugar. Basta pa magsalita mo naman. Nakpo kasi kadaldal eh. So, hanggat pong anya pong high school, sabi ko po karima ako, nabisa ako ng seminaryo. Migumpisa ako pong lekkom, king kaya kaming chapel, kaya king parokya, king manibawg. Kaya ba't itapin sabi na, mag-aral ka pa, manakitan ka, kabat, try mong mag-girlfriend, puta, ka mamisundo, lungob ka, So, bila pong mapamintong anak, may minto ko. So, oneng pong bisa ako po namang kantang kuma, teacher. Di sana ako man mag-teacher, o kaya nurse, o linguso kantang pamangwang nursing, ne? Oneng nga na po, aliana, mas bari ko na king kang office, mag-accounting na kamo, So, may minto ko naman po. Paminto ka na. May minto ko po. Pero yung pumila ko among, yapin po itang pamag-serve alecom. So, mag-umpisa pong first year high school ko yata na magkamali, hanggang pong Bayo Colinob. Lecom ko po, king Manibaw. Iya pong kaya ko ita. Makandam lang rin Lecom na kasi madalas nung ilan nights, atin ang choir, yan pong Regan Barameda. At least getting Lecom. Lecom. May minto ka kang mamo, maging accountant ka. Accountant, big board ka? Ali ko po. Bali 4 years siya po, King Holy Angel. Business Administration, major in accounting. Kaya ba't may gobra na ka? Tapos may gobra ko po ka rin King Nanox, ka rin King Clark. Kabat, mig-try ko pong lungub actually kaya ni King Katamo King MGC, Mother of Good Counsel Seminary. Uneng pong dakala discernment mo naman milyari, na ako pati inuloy. Kabat po, king mo naman sa hop na nga pong Emil. Iya pong Emil Giaw po, iya po yung tinuro ka na king Holy Apostles. So kaya rin kung may gobra king Nanox, miga
tinok ng kupamo po, mig sekretaryo ko kaya for 1 month ka rin king mawake. Talaga? Mig Kasi sekretaryo secretary in office. sekretaryo king office. Ah. Kuning pong minuli ko rin, may gobra, king SSS naman. Kini mo naman pong maimpis, Maimpis. government center. Minuli ko king kaya hanapin. So, kaya rin na po nita, pa rin ng house. Mig-serve, public, ang pong private. Ing masanting na niya namong, bali po atinang plantilya, mamuklat, king HR no yak magkamali. Uning mag-apply mo naman seminaryo. So, parehas mag-apply, parehas kong linuban. Mas siyempre po, mas pakibatan niya yung house na nga pong ginuling malwa na akong kukulitan, ako mo papakipot ko pa po kanita. Ang reaction na rin mamo. Anya pong mumuna talagang siyempre, nung talagang buri mo, supportan da ka, maswelo la po. Talagang binyeda naman yung buong suportada. Kuning po kanyang Manila po, in King Holy Apostles, ne? Ay, mas masakit yan, pero balo mi, huling kadwa mo na, nakadwa mo ng inaos na kaninga pong Ginoo, makibat na kangeni na balo mi mas, agyo mo, mas magtiwala kay kaya kada. Siguro dakal mag-curious by title ng kwento mamong. Kasi madalas ding interview mo, King Mother of Good Counsel na. Pero iga, King Manila, makananita late vocation. Opo, Non-requirement ka rin. ing pong King Holy Apostles Senior Seminary, ing pong requirements, 25 to 40 years old. Hanggang 40 pwede. Opo, iya pong Edgar, yakpalo nung 40 niya pinlinob kanita. 45 naman. yata. Tapos po, at least 2 years na kapong may Gobra Kilwal, 4-year college course, ingayari mo. Tapos itapin po, nasa kang lungub. Kasalukuyan po among atintamong atlong seminarista ka rin yun, Kapampangan. So makanta niya, kay but actually kaya kwento, kinento may niyang ordinasyon mo at yung kanta yung manibawag. Kay but from the ambition, kay ba siyempre, may nasa ka mag-serve na. Ayaw sa tayong bokasyon ganyan. Bokasyon, opo. So vocation, hanggang may kapagpari ka. Okay naman, okay mo. Wow. O hindi naman, yan yung siyempre makibat na usually karempari, Wow. automatic, ay balata mo magparokya na makanyan. Eman po linob king isip ko na itubod na ako nga pong dongking assignment kong ini. Ne? Anya pong may mangutang la, niyang siyempre may papagkwento. Ako isip ko mo, seminaryo. Ne? Kasi king Holy Apostles, ing terwanan da kami po itang counseling, itang balamong peka specialization mi ka rin. Ne? Counseling, spiritual direction. Uning pong anyang makatulaya po yung vocation story na naman ning kay ni King Sakop. Kaya pag-exposure na ako po nga mong Dong Kenny, huling panayan ko pa kanta di Father Juju, ding kabatch ko di Apong Gian, 1 month. Kaya ba't po, syempre ako pa siya kauli kung magkwento ka nga pong Dong, balam det ang 72 disciples, magkwento lang masaya. Kaya siguro palagi ako na nga pong Dong, na mag-enjoy ya sakop. Sige, subod ka masakop. So ito po, pigsabihan na ako nga pong Dong na sabi na, mo nga na, Reba, nabayod ka ikaya na, di ng parokya na. Sumahop ka pa niya na. Uling mumuna ning rinigalo ni nga pong ginugya kayong may kapag-graduate kang college. Bayo na kayo naos kang pamagpari. Albe mo rin ka-level mo na mo. Apong Ed Panlilio, apong Fer David, apong Kiko, apong Deo. Deo, Kenneth, apong Justin Gatos. Okay naman, mag-adjust ka pa o bala may kalub na kaging sistema, kaging sakop. Kasi moron, magisabi ka rin tao, mag-develop, paring programa yun. Opo. Kaya po among, ngayon po at kami king period na ning transition namong Kenneth, ding turnovers. Actually po mag-strategic planning kami kanyan para king tutuking king pa magluklok kwanting director. At sabi ko naman po king mag 3 years na ako pong anting empleyado. King December 9, nung yak magkamali king sakop. So may apag-adjust na ako man po. Although po yung panabilin na nga mong Kenneth na tutokyan ko pa naman po, enjoy mo pa yung pangapari mo, na mga choko pa Kenny, patsela na ako Kenny, ika ng bala Ken, nakamalyaring tang makomakong tang kalupan ng gagawan mong yan. Pero may kapag-adjust na po. Ka mga takutan tambala mo, mag-stick ka sa manager, nata sa priest mo kaya. Kaya po, itang peka mo muna na rin pinabili namong Kenneth na tandanan mo pari ka pa rin, pero pangapari mo, pamanyaw pa mo, itang pamag-lead, na pamag-sawp king kaya katamong kaya. Kumbaga, itang
itang mission dapat tayo kalingwan. Ne? Kalingwan ng tingwanan tamo ano. Aliwa mo itang pamagmisa na pero ganaganang kailangan kasuywan in any way form. Bali po tayo na pong hapon dong, yung celebration tang Christ the King, balam gawa ni meto nga mission. Ne? Kasi kapan wala na nga pong dong, pati mo naman katamo, itang in Christ the King, bala mo, lead na katamo, karin mission tamo king biye. Most especially karin pakakalulu. Ne? Kaya ngayon pong daratang mag-conclude na po yung katamo liturgical calendar, siyempre mag-end king Christ the King, bala mo tila po ngayon bayong proposal diamo. At na po kasanting pakapagandamantala po, banta updated tamo po nung nano po itang house na ning panahon, lala po king katang Archdiocese. Ne? Opo. So bali po in kasing katamong Christ the King celebration, tinya pong cycle manwanda. So mumuna itang archdiocesan, so itang mitipon-tipon tamo, anting metong archdiocese, batatin mo naman po itang per vicariate, ang po pa itang parish level. Nung po nga tatandaanan tayo, itang anyang during pandemic, ne, maka-parish level tamo po. And then yung 2022, umpisan ko ng 2022, yapin tayo itang nibalik tamo king archdiocesan level. Ne, may ganap ya po itakanta king sakop, mignisaya pong dong. Kaya bata niya pong 2023, last year, parish level ya po. Ne? Kanya-kanya per parish. And then, ngayon pong 2024, migbalik ta na po king vicariate level ing kakatamong celebration. So, anting meto nga vicarya na makagrupo na ring parokya based on the geographic context, ne? Ding may aluwatin kindanuman, ating king syudad. Masanting niya pong pamakitago nung makanano tayang apalalaman at apakibatan ing aos na ni nga pong ginuking kasuyuan nung no karentamo anting bikarya. Ne po? Ing tema na among na pinropose mi na kaya naman po, yapintang stewards of Christ the King. Amanwana. Ne, anting metong pigkatiwala na ning Kristo ngari na makyabe kaya. Ne, itang iba ya po ini ketang second reading amanwana. Jesus Christ is the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Ana po. Ang faithful witness. Ne? Faithful witness. Anti mo itang steward among king pamanyalita at karing pampangan, mga namin sabing steward, penibalan. Penibalan. Opo, So, pigkatiwalan. Wa. Penibalan ang kataning Christ the King, Opo. na, yung Kristong Hari. Buri kaya mong tangkay, tangaman mong penibalan, ne? Kaya wari kin Tagalog, amanwana. Bahala na, ana, ne? Tamasanti itang manong pamamathala, ano, pamamahala. Ne? So bala mo, pigkatiwala na ning Diyos kaya katamo, ing balam, siner na katamo king kayang pagkabathala. O ning siyempre, naman pumalalagway, ta kailangan, makibat tamo agpangking kaburyana ning megtiwala kaya katamo. Ya po itang stewardship ta, papamakibat. Katiwala na. Nalawari rin ang balang pressing needs na ning katang Archdiocese. Ngayon kasalukuyan among. Ngayon po, bali atin tamong atlo, ne, ding pong milinwal kereng panalangin mi, king Ministry on Service, kaya biyamong Kenneth, apin po retang Signs of the Times, mumuna po, yapin po itang tungkol king ecology. Huling pong ing CBCP, may nagkatya po na enya mo maging office or desk ing ecology, no ne commission on ecology, huling pong tutu, dakal malilyari king paligid tamo, king kakatamong ding sakuna, na kailangan ta na pong makibat, kaya beking kaya katang kasal pantayanan. Kadwa po, yapin tangaman tamong good governance. O ding baluta naman po, lalapit na po yung midterm election. So, anting katoliko naman malyaring kentanang pisamban. Ngunit kaya beking kaya katamong social responsibility, yung maging tamong mayap magboto, ne? Mayap mamamayan, mayap mamamayan ng bansa. At katataw yan itang tungkol naman po huling mika transfer kanyan detang movements amanuan tam pastoral movements ita pong palalaman tala ring pamangilala tamo kay katamong parish service programs and parish service ministries. So deta po ilang kay tamo basis. Kaya buri kayo pong guest yamong inang magsalita. At mo among itang ketang ecology na itang stewardship in ecology. What are the basic things na, kasi kalupa na po yung sinabi ng amon lang din, ilang mag-plan, na po kanyang application, tsaka rin parokya, actually kaya katamongan. At yung mo itang ecology, makanano talang start, remind pa si Biding tao about how
Itang kita responsibility ban mas lalo pang pahalagan ding tao na as our common home hanapin Pope Francis. Opo, importante ya po ita. Huling pin, bisa tampong ali, may apektuan tamongan. Kanita, patselang klase, patse sobrang malakas singuran. Itang mababagyo. Bawang ini ang kaya alang klase, hashtag alang klase uling mapali. So talagang magbayo na. And metong pong akakit tamong masanting ang panumpisaken, yapin itang awareness. Siguro tamo pa agyo itang dagulan, itang nung urban greening, kaya yan. Pero ingpe ka mo muna, yapin tang awareness. Kareng lati-lati mong decision ng balangaldo, nung makananuming ingatan, aware ka ba na patse kunari mo, mangan kaking metong pipanganan, metong anapin na pong ares, mong farmer, mangan kaking metong pipanganan, kaya rin mong mengan ang gawan mo, makona ka. Mag-segregate, ilele mo lareni, piyabiyabi mo retang butol, bakan ta talagang makasahop detang dati-lating bagi. Metong pa po keniking sakop, anya pong dininan kong talk on ecology, yapin po itang panagkat ko karela, balang ating kaming events, ang ating kaming salo-salo king sakop, mag-birthday, makanyan. Instead of using dening paper or plastic cups, at inakiyaman pong kanya-kanyang tumbler, ang pong baso, makanyan. Dito pong lati-lati, hanggang kareng parokya, pa siya mag-meeting tamo. Sa tinga tayo po takasal, takasal. Magdala kayo po sa rin tumbler. Ang pinggan niyo. Wana. Opo, dito pong makantang bagi. Lalo nang ini, mauso na la ring tumbler, itang mura na la, accessible na la, kaysa nung magkain ka, ditang plastic bottles, makanyan. Banggit mo yun Ako po ang ating okasyon, willing tanang magpapakan na. Kung yung problema ko after the occasion, kitang nga ganagan ng pipa nga ng daring anak. Bati matuwa. Opo. Kalat-kalat. Kaya ba kaya rin tamangan mo i-dispose dito ang styro, Opo. plastic. So ita po itang mumuna, itang awareness. Siguro po metong pwede dang gawan ding bikarya, naman po itang agad-agad at itang drastic kaagaway. Pero as a vicariate, pwede magumpisa pa mo itang right of commitment, detang inputs, detang talks. Yun po mayayari ita kin celebration na ng Christ the King November 24, tapos na, hindi. Pero magpapatuloy yan. Pwedeng inggawan, metong nga suggestion, sabi mi nga mong Kenneth, habang bubuuan tayo yung Commission on Ecology na ng Archdiocese, King Service Ministry na ng parokya, mamili na kayong metong nga coordinator, head na ng King Ecology. Kabat mag-members, so forth and so on. Hanggang lati-lati pa ang pong bagi. And it all begins with the awareness po among. Yakonta. Lagi ko nga gana po tayong ecology, Gina Lopez, balo may pa. Opo. Ito talagang, balama kipati ka rin higanti, na ka rin isipan dati, balama murit ya, pero lawen mo na, itang for good cause na. Opo. Tungkol ka rin tanaman, talagang makaluns ngayon yun, itang sabing pinandin, imagine pati ka rin mga sa lugar, lulubog na mo naman. Opo. Kaya ba't, ko imagine itang pababa ng pababa yung Gabon, yako ba't kumalusak, at nakasakit manuro ka rin tao, kasi ingkabyayan taging ilog. Kaya ba't ngayon bala mo, uling tayo pihalagan ng ilog, ita rin makasakit. Sana maging conscious target ang makanta na, pamisip na. Kaya, ako balo na yung pari, may inspire ko kaya. Ako balo, pero recent pa yun may misa kami. Sabi na ka rin tao, bayo kayo pumako na panabilin. Usually, manabilin tama about the gospel, about the sharing, Opo. Ang panabilin na, hindi pumakota mo, yung basura yung pandela, Yuliyo po, yung sa basura. Sana makanta na. Opo. Yakapin ta challenge ko na rin ding parishioners ko, sabi ko, o taring iglesia, yun na maglinis na. Nakalinis, o kaya kata mo, ali. Opo. So sana maging aware tangan kanita. So panyo kami niya mo, lalo kitang planning. Opo. Gini po kasing kasalukuyan, magplano lang pang metong commission. Mag-build lang metong commission. Ban kanita, balang parokya, siguro may biniganta ka rin service na niya. Opo. Liturgy, formation, service. More on service siya, syempre. Service. Uling pong king kaya katamong kay. O doon niyang formation, pero more on service siya po. Bala mo mag-separate siya. Aside kitang kay ecology. Basanting na. Kasi dapat special attention tayo. Madagul yung responsibility. Masagol yung responsibilidad.
Kaya yaking parokya ako, magusana kay mananaman. O ito, metong yan naman po itamo. O mananaman Opo. na kami. Mm. Mahilig pa mo 40 naman. Oo, Yan. So, aside from ita metong ya pamo pong tema ita niya, kumbaga metong ya ka rin topic tam pwedeng i-develop, ban maging aware tamo na may panibalan tamo. Yung pangadwa, yapin tungkol king election. Opo. Yung kaya katamong manuan na good governance. Ne? Uling pong baluta naman po yung malilyaring ngayon. Ne? Siyempre po, atuna la rin. Ding miyayalawang mig-file, ding miyayalawang tatagal. O katamo po, masanting anting katoliko, naman malyari tangala nakampakyalam. Nakabud na kaamo boboto. Pero masanting nanuwaring dahilan. Naning magbalik yung kaya kang pangatao, pangakristyano, nino rin yung boboto mo, nanula rin yung susuportan mo, at makanano kang mamoto, naman basta-basta, uling patse sinula may yan, patse yung pinili mo yan, kinolor may itang circle na, kaba pinasa mo na, ay, total, lala naman magbayo, atin magbayo. Anya po itang kaduwang thrust mo, itang king good governance, na pwede la pong makipag-partner ngayon niring parokya, o kaya gawa lang ditang movements na talaga, effort, extra effort, bang palalaman in kaya katamong diwa, in king amanuan tamong voters education. Ne? Nung makanano na ano la rin nino ding dapat iboto, nung naano la rin kay. At the end of the day, at pa rin ka rin tao, pero tandaan ng tamong gyang ding mga lating efforts sa rin, maraguling epekto da. Nanong feeling mo po, tang sabihin da makialam tamo as a church, makialam na ko na naman, nada. Apigunam ko na yan mong misan, yakbalo first reading yan karimetong kareng daily masses ko na bakit yung pisamban makialam yan dapat kanyang pisamban yan uning nga pong ginawa naman mo spiritual yung burina wala holistic ne Holistic. ang yapin patse yung hinomili kita ang yanging sakop luluba nala pati ring housing pati yung panulo ne dapat yung pisamban na napakialaman yan pero wali kaya ba yan king kaburyanan ni nga pong gino na amanwa ng fullness of life ne nanumopin nung mabalo ka king Biblia, mabalo ka king kay, pero na naman kagulong sosyedad. Tambala mo kanyan. Nga pong ginululuba na ganyan. Waling buri na yung kabuuan, aamanwan tamong kanawan. Yak naman dimdam ko kang, yak balo po, the 6 ata na, Paul the 6 sabi na, we need more witnesses than preachers sana. Opo. Ita po yung buri na sabihan nita, itang, syempre, sabi na kayo pong sabi, pero wala na kayo manggagawan. Wala mo rin pong kwenta. Wala mo gata mo rin marapisamban mo na. Kasi po, at the end po, ang ating problema, siyempre, ikata mo rin mamitbit. Ang pong, ita mo rin lalapitan na rin tao. Kaya sana, educate tala na. At nga banggitan niya, misa magniting tamo itang, pwede tala pong turo about good governance po, itang mag-BEC. Not necessarily, kasi po, potang pisabihin politika, baladat ng bingan natin bibibitan na. Opo. Yaya ko ni minsan po magpamisa laro ko. Buri ko, I will attend every candidates na. Totoo po. Na magpamisa. O kaya naman, na ako mag-attend ng ganito. Nakasakit po na minsan, tambing tang isipan po tang mag-teach tamo about good governance, tambing tamo ating turn down, ating tamo kakampiyan, ating tamong bala mo ko-condemn, pero yun ang po makanta niya. Alya po. Makanta mo mong maintain, banda, lalo ka rin Manalbe, na we are just after kitaping good governance, pero itama mo litika. Yapin po itang baga welcoming kakareng sabla. Na itang aliwa itang, ay, kulig eke kakayan, eke kakulay yan, eke binoto yung last year, eke kaburi yan. Pakiramdaman niya mo naman. Masanting niya po itang amo na yun din na talagang pakiramdaman mo nga ding karelang plataforma, banta masabalo mo la. Pota kasi ating kamong pakiramdaman metong, idol ko na inininayin kaya ko. Sayang naman nung ating yung bayong dadao nining metong, may pakiramdaman. At saka yung paniyapong siguro masanting at tandanan, Kenny, yapinitang mga di, nung naning kaburyanan ni nga pong ginuluwa mo yung kaburyan mo. For the greater good, nga napin. Aliwa mo itang uling makabenepisyo ka kareni, pero karingaliwa, magkasayat naman. For the greater good, yapong lalawin tamong panin. Among pasibayso pa nyo kami, ha? Opo. Ito, step by step. Banda, ali, kasi nang kaipin nakasakit. Lalo na po, ikami nga tsukari, kasi balam kaming tsuking battlefield. Opo. Kasi kaming kasabi na rin tao, nakasakit. Opo. Kaya ni minsan, you rather not talk about this, makanyan. Kasi, anti mo ako maging biktima ko naman, ako si Potang mag-umili.
maka-Bible base ko na yan. Ano Mm. itang gospel of the day, Sunday gospel, iting kakangkay, de-develop. Punta kay balada, mamarandam ka, mamuliti ka. Pero actually, iting amanuaning signs of the time Opo, na nanita na. makibat king signs of the times. Malibang ka tamong, pangatlo, Yung pong pangatlo, yapin itang amanuan tamong strengthening and appreciating the parish service ministry. Ne? Uling pong siyempre, dudurot na, sabi na pinapong dong, aliway, yung makadepende ne, kim pari, yung project, yung ding programs na ning parokya. Noon bandyan nyo la po, ang ding parokyanos, bandyan tala, nakikatamo la rin at gagawan tala rin uling susuyo tamo. Itang bala mo appreciate na mo kimbikari atin metong nga parokya magpa-scholarya. Kabat makananing gagawa na, makananing resource mobilization na, makananing kukuha pondo. Masanting ini kini pa magagawa ini baka o pota naman kening metong parokya tinalang programo on ecology. Bayo yung mabita lakad. So itang bala mo sharing and appreciating of parish service ministry po ding programs tamo. Sanayin daw mga something na, Opo. sana ila mama ko, Mama ko, ila Kabat- staff. dakal pa nung amalyari dala nga replicate ka rin aliwang parokya. O na itang marites king parokya, sabi na, depende naman po yung pari. Ali, tapin po itang pasik ng antamo. Din pari, syempre, intindihan tala po rin na pero ding pari mo naman po manintindila naman. Lalong-lalo na po, kareng kaya katamong leaders, ding malalakwan. Kaya ayuya po yan talaga. Kareng la pong paroking parish siya po talaga ita. Ako among manuwala ako na itang tutuba lang parokya tila pong qualities na itang good na kanta mo Good practices. good practices. Best Tila nga pong good practices. practices. Nin pumisan kami pong pari, alwa naman tang itang burimi yung dadalami. Actually na minsan lalawin milarin din tao. At mag-test kami naman, you have to test the water ana na. Itang nung nano lang gano kaning tao. Opo. Itang yung may pwedeng pamilitin betong bagay na balo mo. Mm-mm. Ito naman nagyo. Kaya dapat they have to strengthen itang good practicing meto nga parokya. Opo. Yeah. Tsaka po, balo ko, metong karengan niyang may consultation la kareng parokya, dening kaya katamong COP, yapin itang memang utang la karening programs dana. No? So deta pwede na la pong basis kanyan deta, pwede yun na pong kuwan anong nanong sinabi yung kareng COP. And then, siguro develop, hanggang simple yan pong plano, kay ba't ila pong i-present, ipalad, pag-desisyonan da po ring pari kim vicarian po, paring lay leaders tamo, nung saan retang best practices na pwede tang i-appreciate, pwedeng i-apply kareng context da ring alawang parokya mo naman. So din among din along abang kita mong topic sa rin na nano mo ang masanting maging tema o ikami mamili in vicariate mga nano po yung proseso na. Kaya po, depende po king vicary, kayo pong mamili nung sano karening atlo. Nung palagay yung sanong peka aus na ni nga pong ginukya kayo at ngining panahon na ini, pamakibat king signs of the times na king base king vicaryayo nung kay. Kasanting dani among stewards of ecology, stewards of good governance, ang stewards of our neighbor. O tang pangalupot ang daramdaman min santing pero po ang tuturi siya po na sakit na. Ante mo igamong no mo buri kanya ni ay sakop na. Opo, kaya na po yung kanako. Auxiliado na. Makakaya. Aliking pamanyalita na pa nga mo, siguradong makafit ya po ka rin na. Kasanting ata na mas dakal kayo pa asopan na. Opo. Lala ka rin. Dito mga santing nga plano. At mo among na, bigla ko nga isip. Anti mo ita, potang ating kami itong project, kami itong parokya. Makana yung dapat mo muna ang dilinggawan. Yung pumumunang dilinggawan, napintang luklok, magluklokan. Yan naman tayo kitang gospel ng Saint Luke. Bayak pamunta king gera, luklok. At bala mo itang importante po, yung planning. Planning niya po yung peka maulagang part. Kasi po, banta, balo tala rin kaya katamong resources, balo tayong asset tayong kaya katamong goals and objectives and plans. Banta, ini po yung tukyan tamo dungdungan. Kumbaga, balo tamo po, sabi natin, makatok ng tamo king yato na paning magbayo, pero mawalaga pa rin natin plano. Kabat ang planong ito, pwede yung mag-adjust base king house. Pero po magplano king parokya, minsan lang tamang budget. Kaya beya pa po ito.
ing budget, detang Pero kipisang resources. madalas yung budget pangadiyan eh. Kasi generosity na rin Opo. tao na. Lord, padala ko po, Oo. makanya, no? Padala ko Oo. pong taong makabuklat, sumao. Among, bay tama mayari na. At mo itang king ecology, na mo itang expect tamong output na nita. Ita pong output, yapin po itang mitinan tamong concrete program or concrete sabyantanang pwede man program, minsan program minsan spirituality, na itang the way of living tamo, na king parokyang ita, automatic na kayari na ning misa, nalakabod mama ko. Pero nung at migdala lang, syempre, din maawang minom, maglinis lang kaya, masanting po ito. Automatic na, king parokyang ita, kayari da ring events, mig-meeting la ring PPC, mig-meeting la ring organizations, ay, maglelela. Aliway ng kabadabod la mama ko. Ita pong makanyan, or detang program pin, like, nung bisa lang mag-gardening, bisa lang mag-waste segregation, ita po itang sana na lunto, kening kaya katamo, banta maging makabaldugan niya, pintang faithful witness to Christ the King. Nakatagal, change of lifestyle talaga niya, Among. Masanting niya po itamong, change of Lifestyle lifestyle. Kaya ba't kayo namang pangaduang topic tamo, itang nang output target ang good governance? Ita pong good governance, yapin po itang sana, mas maging, although medyo challenge siya po, huling etano man po control ang pungatalan din tao, pero yapin po itang patuloy, timo po kasi king PPCRV makanyan aliwa mo po itang sana pa bayo mag-election, karenta mo atin program ka rin pero ay apply la naman po rin ng miyailiwang concept, miyailiwang nung nano manapi apakayari ta ka rin karen kaya katamo mo naman pa mag-elect, pamamili, karen kaya katamong officers, karen kaya katang leaders, wala ma-integrate yan naman king kaya kang lifestyle makanyan. Kaya po nanita mo po seasonal. Doon maging daki na nitang daily o regular pa magbisita. King voters education, king leadership, makanyan. Ali bigla ko rin agad ka. Ba't na rin parokya, mabiyasa lang naman detang, kasi minsan yung metro leader, bala na itang forever. Mabiyasa na mag-let go, Totoo po ito. mag-share leadership na, itang, sana makanta na, itang Opo. banta milalako bagya tension. Opo. Na. May katapusan na hanapin. Para yung iba naman. That is part of good governance mo naman. Opo. Itang i-share leadership, na, itang iyametong mimisip, Opo. iyametong magobra. Yan. At pangatlo among itang, what will be the output? Anti mo itang kitang, when we retain our good projects in parokya, itang kay reshuffle yan. Masanting po itang mika inventory tamo, darening programs tamo mo naman, as strength and tala, nung malyari tamo pong detang, bisa ko pong pasahop mo naman, itang banta ma-organize la, itang ma-document la, banta nung ita pinamanuan yung pinmong, nung magbayo maning leadership mo rin, of course, saliwa mo yung pari, nung magbayo yung PPC, magbayo na la rening terms, darening karing organization, makaplano la. Ating kong dudungdungan, ating kong babalikan, din rin gagawan tamo, aliwa itang nung nano namburi na ning kay. Kaya pinmasanting talaga itang ting pastoral plan niya mo. Pastoral plan. Itang, at the end of the day, balo mo, o ta makayang bulan, makayang gawan ng parokya, Opo. o ta magpiesta, ninggawan me, na halwa itang, ningay kasi, although it may not be a good term, tang bantay sa lakay na itang, o ta din ba yung pari? Itang hindi posisyon sa lakay lang. Hoy, kami naman ngayon ipanyira na. Ali po dapat makanta na. Kaya, na kung may touch ko kang brother Vic Hinko, Opo. Kingaran Vicariate, and we will also do it in our Vicariate na bayo mag-transfer. Di namin lang leadership training ding leaders Nice. pa si bayo. Ban kanita, they are ready, king pamananggap king bayong pari. Masanting niya po ito. Kasi minsan, ningay deburi, ningay detang ela ready kitang bayon challenges king parokya. Ita, bala mo makanta yung gawan mi kitang seminar bayo Masanting niya po. transfer. Na, kaya, balo mo among kamang da ka, may gamali yung banal na espiritu. Awari sa itang ambisyon, kaya mo yung mamon. Pero itang, siyempre vocation, balami, iba naging babo. Opo. Kaya ba't ganyan kinang mission, mag-mission tanan. Kaya sana mong dakal ka pang years, suyo, king kikatang archdiocese, mo king sakop, pati mo naman datang panahon, makapagparokya ka. After
Kay, 14, 15 years. Dede po rin kay daring kay ko eh. Wala din. Di among Kenneth, di apong Kenneth, 15 years by Pero nung makaramdam ni Yapong Pep, nung ako nga pong Pep, o yun ba yung host, rin program. Yeah. sideline. Kaya ako pangarap ko king gaya, king radio station, damo itang makyapos, itang balamberi, tas itang karon opo. makatsunin din tao, na itang, Mm. ganagan chismis king archdiocese sa balot. Alitang everything. Na ding, Lahat. kasi nung pangasanting din plano yun, lalo nang kisakop, langay, balo mo niyang, palabas kami nga pong Kenneth, ang karat maging choir about scholarship. O na, siyempre, it's too late already, na. Opo. Pwede po pala ito. At yan pala mga yung archdiocese. Mm. Dahil mo bagay nga rin ng mismo do balin tao. Opo. Kaya balada, potang pisamban, mangulyak tatamo mo, pisamban, mga dimo, pisamban, atin mong celebration, procession, edabalo, it's more than, bukod sabihin, part na kanta, importante nga. Holistic yung Yapin, fullness of life. fullness of life. Atin nga yung term king sakop Kanawan. Kanawan, no, ita. Opo. Manawa. Manawang na. Manawang. Kanawan. Kanawan. Na. Masanting niya mong siguro last kaya na mo itapin. Kanawan, kasosobra, kamo rin magkulang. Kasi po tang sosobra ka, pintang nakarakalakabayat eh. Pero yung purina ni nga pong manawa ka. Na itang sakto. Kasi may niya naman magkulang. So yapin po itang concept tamo ng kanawan. Talagang fullness, buo. Haliwa mo yung kay. Punta kaya rin may tikram naman niya mo, kitang bala mo. Di sana kapasibayo ka rin project. Kasi na kanya ang pakaramdaman na kitang bala mo na kayan po yung gana-gana. Kaya sana mong, niya misa na, I think, one of the Sundays tamo, pekaramdaman da kayo, kitang topic about ambition, vocation, ang pang mission. Sana maging model dering dakala kayo na kan with ambition, balata mo, it would stop there. Opo. Pero sabi mo yapin pa yung commencement. Kasi after ambition, there is vocation. At yung vocation, kailangan niyang i-complement me ing aos na ning mamaos. King kaya kang pakibat. Kaya makailangan tang committed na. Kahit tauli, commitment. Kanya man ang pakiramdaman namong. Kaya, bakit ang mayari? Siyempre, may pa yung, may nang tabi kang ambition, making vocation, mother mo, Owa. yung family mo. So, babatian ko po rin kanakong pengari, tatang Rolly, ang po pa'y Mang Josie, ang po rin kapatad ko, John Paul, ang po'y Jen, ang po rin kanakong pangunakan, Jillian, ang po'y Alam, bisa magparireta? ay, adwala. Madre, panalangin tamo. Anak na pa po. Yes, Ita pong kayo, mag-excelya ano king kaya, CL last na. Yes, sa bagay, no sigong bapada ka, magparikupin. Oning yung potang ako, akit din pa ko na akong kuilabisa. Masyado ko maraming trabaho, amo nga. Pero ikaw na, nakayan. So, among dakal salamat na. Sana karin pong dakal pakutang na po, pwede kayo pong diretso sa ako. Kasi po nung kami laging pakibat. Kaya po, nanapasibay dito nung tamang topic, amo? So, dito po nga, long topic tamo na pwede tamong gampanan, pilinan para king kaya katama kabaldugan na kapag masusya ning solemnidad ng Kristong Hari, iapin po itang stewards of ecology, stewards of good governance, and stewards of our neighbor. Very nice. Kaya mo, king lagyo na po ng kakatang malugudar sa Bispo, Yapong Dong Labarias, king kakatang po radio station, 91.9 Bright FM, yung pong Nuestra Señor del Carmen, Carmelite Media, ang po yamong, babiyemi po kaya kayo yung magrasyang bengi.
start a song. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony with Mary, our mother, by our side. In God's will, it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace. Let the humble rejoice, Lord of pardon and charity. Thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace. Let the humble rejoice, Lord of pardon and charity. Thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise. We give God our fiat. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace. Let the humble rejoice, Lord of pardon and charity. Thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.